Helo, dwi, a dwi'n hyfforddwr digidol gyda Chymunedau Digidol Cymru. Felly fy mhrif nod heddiw oedd ysbrydoli bobl i ddefnyddio technoleg ym mhob ffurf. Mi nes i geisio dangos pethau yn ymwneud â hel atgofion a gadloniant, a hynny ochr yn ochr â hiraeth. Felly ceisio helpu bobl i ddod o hyd i hen luniau a fideos o bethau a llefydd na fydden nhw efallai wedi ymweld â nhw ers amser maith. Roedd nifer o'r bobl yma'n gwybod am yr offer nes i siarad amdano nhw heddiw, ond oedden nhw erioed wedi creu cynnig arno o blaen. Felly mae bob un ohonyn nhw bellach wedi defnyddio YouTube a rhai ohonyn nhw am y tro cyntaf. Rhoddodd eraill gynnig ar offer fel BFI Player sydd wedi ei helpu i ddod o hyd i hen fideos archifol o lefydd nad ydyn nhw wedi ymweld â nhw ers amser maith. A mae eraill newydd wneud rhywfaint o chwilio ar Google hefyd, a oedd y tro cyntaf i rai ohonyn nhw hefyd. Felly mae chydig o bethau'n digwydd am y tro cyntaf yma heddiw. I'm Hannah Roberts, I'm the Digital Officer in North Wales Housing. We're working alongside Digital Communities Wales to deliver workshops for all of our residents. As you can see behind me, all the residents are thoroughly enjoying each and every one of their courses. A few of our residents, they've faced problems with scams, fraud, so by coming here they've gained more confidence in surfing the internet, using their devices, and they're coming back and giving positive comments about what they've learned from the sessions. Mae chydig o'r preswylwyr yma yn dod o ddinasoedd Lloegr fel Manceinion a Lerpwl. Ac oherwydd hynny, dydyn nhw ddim wedi bod yn ôl ers talwm. Felly be nes i oedd rhoi Manceinion, Lerpwl, Warrington ar y sgrin fawr a dangos pethau fel teithiau cerdded o amgylch y dinasoedd hynny. A roeddech chi'n gallu deud fod llawer ohonyn nhw wrth ei bodd â hynny, oherwydd roedden nhw'n deud pethau fel o dyna James Street neu dyna'r stryd arall. A roedd hi'n hyfryd gweld bobl yn cysylltu ar math yna o beth. Mae'n fideo syml iawn mewn ffordd wirioneddol gyfoethog yn y bôn. Dwi'n meddwl fod y math hwn o waith yma Chymunedau Digidol Cymru yn ei wneud yn holl bwysig i sicrhau bod ni fel cymdeithas yn gallu ffynnu oherwydd rydyn ni fel bobl sy'n defnyddio'r rhyngrwyd yn cymryd yn ganiataol y gallwn wneud hyn. A pham fyddwch chi'n cwrdd â bobl sydd ddim, mae'n amlygu faint rydyn ni'n ei gymryd yn ganiataol mewn gwirionedd a faint o fywyd modern sydd bellach ar-lein. A'n prif angerdd yw sicrhau fod pawb yn cael y fraint honno rydyn ni'n gallu ei chael fel dinasyddion digidol. We've been working alongside DCW to offer drop-in sessions for our residents. We've been working in each of our extra care homes. So there's Coed in Llanfachan, here in Hafod Park in Abergele and Darganfyddwch in Bangor. We've also been offering other residents online sessions, which they've all provided really good feedback with. DCW have been more than helpful. And yeah, they're just really enjoying. I like playing games, and you can find a lot on the internet if you know how to use it properly. That's why I come here, so I can learn more, which is a good thing. I've really enjoyed this afternoon. It's been very, very interesting, and we've learned quite a lot of things, especially about YouTube that I didn't know about.